Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Darmansyah bin Munawar Khalil, saya nikahkan dan saya kawinkan Sabriyanti binti Hanafi Al-Hukmu berdasarkan wakil wali kepada saya dengan maharnya 300 mayang emas tunai. Nikahnya Sabriyanti binti Hanafi untuk saya dengan maharnya 300 mayang emas tunai. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty